Anyalaki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamot lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa'y dagiti mainayon na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay, kadwan Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabit lang nga rod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matilani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailaan nga nakasursuro? Saan mo pailaan nga mo dagiter aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisuro kan ka, denggam ana imbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbaga ti asawak kan ka. No adda nga min may surokan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laeng. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidem. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo magtanda gijay nga agasawa. Apay nga taakas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da. Naglaing da nga agdilaw. Kunamla no isuda ti kalaingan. Na yan. Amin mo't apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrak iti kasta at trabaho. Kat nalaing dan adagos. Dayta nga rod, saan da panunutan a nagrugrugi damit idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kasla isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda mangisuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan ang makasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Isu nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo, uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni, ado ti akin kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Ngambay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagi nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila nay. San mo, tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook, sada ibabayin di tao, tapno la ipakaammo da iti viewers ken followers da. Nga isuda tinalaing, kasta kaday. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Isu nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isudan ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada Masapul da pa'y ti mangibabain iti Facebook Live. Isu ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akastudya ramidam. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit taklaangan. Unay kan? Talaga asaan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka. Ngam aging ga ita, awan lat ta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala,
Ulitam, tinaramid mo. Wan, ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagi pem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon timbaba inda nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no ape ang nagpapanaw dagiti dadduma ang nagtrabaho ditoy. Gapoy ti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namot nga isuro, kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukkaw. Tapnula ang mangagda nga ta, iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damot ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan laang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laang amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano nga lumaban ka manan, kat naabak kamat idin lakay. Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakan ka Wan bakit? Pay-paysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ken numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaang, inak ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam, asino nga ta tinamnaman na magibutos kinkwana no bilang laang. Day tangarod angkal. Kasla aguuyong. Nagiinom da ka nung araw iti kalman ni Jetersina ni Pureng. Nakuna ka no ni Dino no bilang tamangabag. Amang iruar adagaw sa iti baro arugan. Kayat nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggal. Dakas sa talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay, angkal. Ay wan, husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rin ang kalalumaman. Ala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay adda pay laganas na alumaban, kat amo na mat itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, ken adon tinagararamidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Yung sa bagay, mangnamnama dalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga abak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak dayjay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mga bakday jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado dayta itanto pay laeng asaan anangabak. Ket nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Wan tama ka padanag mat ngamin.
Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member? Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kay ko. Kasta ka di? Ay kat talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No ammom iti bagim nga awan tinapaspasaktan nyo ti riknada. Anya? Ti kayat ko asawan, no amuyo iti bagiyo a nagbalin kayo a nasayaat. Kan, no amu ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit dimat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan, ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturod ka matin anang ibagay ti daytakan ko, ana? Naturadak tay sumatipod no. Ay, sapay la kuma maabak. Sapay la kuma. Maabak at talaga dayjay, danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la kumata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado ang mangibaddak da iti pada na tao. Ad-adda bumabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga abak da kano. Iso kano mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kuana. Anya? Oho, jak lapat yan data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Sayang amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarot ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Inyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, huston lakay. Addan tulat ta. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Aywan manang. I-release ko na talaga. Ang mga noag million views. Nang runa ita. Taado tinagpapangas naabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-ammo tayo naglastog, nagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga rod na. Nayunak man dahito iti music ngagkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dapay gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manin amangirnad da. Sige, ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kit de. Nay, ruot mo day tangkal, napay data. Uray lumakaya kon. Agpapansina mamay iti Facebook. Ha? Agpapansay.
Anya tigad mo sa unanggal? Agarami man iti reels ko. Ta i-plaster ko man dahil cellphone ko. Aday ta. Na-plaster ko. Anya? Alangar tanggal. 1, 2, 3, go! Daytoy, kadangla! Wow, dangla! Para ka dagiti saan anapagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpukaw idi madamati kumpanya. Kan nagkarkari abaro-aro pa. Baro anamnama. Daytoy, ti para kada kayo. Dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Anyat makuram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Maya tanggal. Ala, miksamon, tay posmon, irismon tanggal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Ay na! Tiyawanan ba'y na babae? Kunamlan asino nga pupos iti kakastoy. Ha? Sino dayta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man, magdangla ka na, natalo ka na, kunkuna naman tan iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patamaan na ti awanan bay na babae. Una yun dahi alani. Tila ipupos namat. Nagpadada iti dahi alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasam mat. Kat kuna namat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw dadagita. Intun bigat mutlaang mapanak ije balay na. Ay sus, saan anasaya tayo nga aramid na? Nay, apay kasta una iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. O na yan, oray na abak ka. No ammom iti bagem, nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka kumaabasta-basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan itan yaman amaboy-buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impos kaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay, anya loonay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay, asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot ng tibagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaang mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, sinararamid yo iti tattao kasta ka day. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kayo man agindiding awan amuyo. Isukit di naabak kayo at tipanggap yung amin kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno ang nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuybuy ayo iti Facebook. Kat ag-asum kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taamuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, nyalakit din. Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Unay katirurod kun aya, makapahay blood. Apay manen aya, agtugaw ka lang ka di. Hay, talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamot no napintas ti boses na. Ne, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bay amlang ka di. Ala siguro ag birthday Ay naman nun nga aldaw nga agvid-video ke. Agkalma ka. Agtugaw ka lang ka di tita. Maumad ang tumutlat ang agkanta. Ay, nagsakit na ito yung karabukob ko, nagkankanta manong. Naumakan, kaya di mo pa yung nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga ajak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Si kamot tan ati agkanta. Pagsalain na langay, nading kaw. Pakpakawan mo tagkanta. Sayang mo't aday ta nirentak a video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw, ading kaw. Adan to pa'y may bagadag iti kaaruba. Ito yung boses kaw, nagkanta. Siyak, uray sintunado to yung boses ko kat kumansyo naklata. Anya kumat bibiyang da, di agkantada mat, no kayat da. Good morning, bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Una, ta nakaturog ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan Naskan lang ang maumada nang runa dayjay amarivik. Ay na, unay katiki na sintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay, nandiya ka, Pek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Jebalon ko nga eh. Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na. Ta saan mo't amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga dya ka, Pek. Talay. Maladaw akong bakit. Nagmayat, walis-walis dito yung kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisan. Tapno, at makita da awal-walisan ta. Ay, wanan niya. May sabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo tapno sanda makadlaw. Agoray ka manong. Apay, Lugan samot ni Willie Dayjay. asino awil eh? Di asawa ni Eva. Di ka ruba managlaing agreklamaw. Saan laan na laing agreklamo na kaar-arti pa'y kunama? Nay, atan sa mo rin mo rin lugan na asikse, kun napinta sa babae. Ay, saan ka nga agpadlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglamang ta dito'y sirok ti kayo. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Si Mragdan ije hotel. Anya ti kat asawon day ta. Kaya anasaway, nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man eh. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Hey, naperdi manen ti aldaw ko. Apay ayamanan, mami. Agong ungat ka manan. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybay-an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay inka man di ibaga, ta sumardengdang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii mo gaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang mo ni dadeng. Apay ang damagam kanyak ngay. Inka man alaan di cellphone ko ije rabaw ti TV, taawagak man. Sige.
Ay, saan lang arod ang agawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, tani, adar aramida. Wan, mami. Ne, apay ngay, cannot be reached matan. I-message mo, ibagam nga agawid daw. Maribek, isardeng mo pa iti agkanta. Taapay mano. Agbubuelo akpay lang, pasardangan na kon. Nakatanaw mo ni Iba di tatawa na. Ayun, nakakusilap sapay. Makaungut ko ng kidiya. Kasla kayat nansa nga ituloy ko ti agkanta ah. Ipangag mo man hindi na pinda sa busis mo. Ayun ah. Agure ka. From this moment, life has begun. Isardeng yun ay panagkantayo From ka na this sakit itinapaya. moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta at nasakit tilapaya. Ading ka. Ikarkarok to pay. Kontrabida at talaga day ta babae. Sige man nga ro. Rorodamang kiday. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakitan tilapaya na. Ita, kanta! From this moment. But I love him. Ingka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangag ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di ta kaarubat ang kankanta. Ay! Ay, di kankantaon da. Nagdaan mo ta kanta. Unay ko dagitan, tila kang kantaon da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance go see. Ay, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Ah? Makaturog pa lang na tao ka. Adan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang nga ron ti paborito na. Ay, di alam mamati ti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa lang? Maturog ako malangan. Nakaigam ka man ni Tiwalis Ading ka. Iso nga ron ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anya ay. Mapantayo man ay. Hindi sigo da pagwalwalisan tayo. Ha? Ijay asidag iti hotel? Awan man tantinas kan awalisan ijay. Ada. Mayat iti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man niya asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tangaan mo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Hinto no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukkawan. Uray sintunado ti boses ko. Ikantak day ta. Tinakita ta. Kitain taman. Ti reaksyon na. Bakit? Ay na yung cellphone ko. Nini. Apa nga daking ka dito cellphone ko? Apa kita ang tinbox ko? Adda sekreto man niya. Awan. Apay nga rod adi mo kayat akita ag tinbox mo. Jak tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lumlumang mo. Awan ko lang arudan. Maamwak laang adday lumlumang mo ta makita.
Manong, adama ng lugan di asawa ni Eva, oh. Ne, kanayunan damit tay. Oh, binma ba? Ne, bimaba mo di siksi a babae. Isunsamot day ta in hotel naman ideng. Woy, ni suday ta. Nagpapugis lang. Sumrok daman nga tan di ta hotel. Ay, kay laki diya. Unay mo't nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na. Nasapa akon ang naghawid, tapnaon makong kunam. Ni. Apa nga angutan nak? Sa bali tabang-banglo ma. Ay, di na man angutan na kasta. Bang-banglo ti babae da ita. Malagsuspitsa ka launay met. Adda babae man niya. Nagsao ka manan. Adda pa managnag mo ya. Di nakaginanay di silid, agluto kan. Umay ka man manong tagjuwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwat ang agkanta. Sige man lang. Idi pa pilpilitan na kay. Ipangutay ni Eva. At laki di, marurudag. Sige, agjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka na gito'y akaruba. Hala ni Mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibaga dalak ta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan, nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yung. Nay, akong ungit ka mo ito, ba? Ne, awan matidakas nga aramidin me. Uwan nga raw, dagang kanta kami lang mo, ito ba? Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mat nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayo nga kang kanta. Sinto na dumangarod tabusay siyo. Permi na ka mga insulto na din ka. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sintonado gayam ah? Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya ang kalukwan ni bagbagam. Sige ading ka, ikantam. Sample man. Danggam dito ikantakkan ka ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumardan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagi ti kaaruba nga agkan kanta. Anya. Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay sos, mangibabayin. No malapdampay kat mo binaniban ni Kusan na dagiti kaaruba. Patay ko. Apay sumipag kamatlatan. Dito'y paisangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Usta nakadukan. Anya ti basol ko. Darum ka! Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awaw sexy, ah? Ay sus, dito yan. Inkantaan da kapay dagiti kaaruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan ko iti baen. Alay! Alay ko, gusto na! Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, una yun ti tattao aya. Ha? Ape mare? Adda nga min tinakitak a post ti maysa a supporter ni Kaloy iti Facebook. Ayat ko na. Nagalas kano ti ugali ni Sir Edgar. Isu kano asaan anasaya at nga agtugaw kas gobernador dito'y probinsya tayo. Una yan. Sino nga tayo tatao? Diyak mo. Basta supporter ni Kaloy. Agasam man, tabinanggit na pa iti mismo anagan ni Sir Edgar iti video nga in-upload na. Ay, una yan. No, apay mo't ngamin. Nga dati ka kasta tao. Idalat tayo kampanya ti kandidato akayat na suportaran. Masapul da pa yung laing nagdadahil. Ammo pa'y dagita at tao, akasta ti panagpampanunot da. Illegal campaign. Agdadaal da tapno isuda ti agparang anasaya at iti imatang ti tattao. Haramidan dalata at ikapailandang haramidan. Makatadahil da lang. Remember, awan din nasaya at ngit din ti panang dadail. Ay, laki di aya. Nakita ko na di na minsan pengal daw. Below the belt mo't hindi pa nang dadaal da kanya. Wan nga rod sir. Oray tagitiwagas yo pa ng tulong iti tattao dito probinsya tayo. Ikikanda iti isyo. Ay, una yun iti kakasta tattao. Ngambayan tayo lata. Wan sir. Agtalinawid tayo lata, napakumba ba? Tinapatag, kit makitkita, kit maimatmatangan ti tattawa na saya ti panggap ko, iti panagnayangay ko, kas gobernador dito probinsya tayo. Ay wana sir. Husto kayo ti daytang ibagayo. Apresyar ka talaga ti kinapakumbabayo sir. Awan ti makaabak iti tao na pakumbaba, Erwin. Iso nga urayan niya pa'y tararamidin da iti likodak apanang dadail. Tapno isuda tagbalin na nasaya at never mind. Aramidak amin akabaelak. Tapno da kayo ti agtugaw kas governor iti probinsya tayo, Sir Kaloy. Agyaman ako na iti dayta ako ring. Awan anyaman na, sir. Adun to pa'y a video ti upload ko iti Facebook. Iti kasta, mabuya dagiti tattao a supporters day Chay nga Edgar. Ha? Kat no mapasamak na ita, sigurado asaan da nga ibotos inton umay nga eleksyon. Dayta ka ti kayat ko kan ka. Palaban. Nga mana, di ka madanagan. Tainton baligi ang mga bakakas gobernador. Ikan ka itinatalga da trabaho. Ikarik tayo ta. Agyamanak, Sir Kaloy. Ket, kasano gayam? Umay ka kadinton bigat? Ha? Mapan kami nga minidya barangay nagsusuan. Mapan kami agipalkat iti tarpulin. Ay katwa na. Umayak, sir. Saan ang mabalin na saan? Apag iso nga agaramid ak tumanan ijay iti video nga i-upload ko iti Facebook. Katuan, amok ani kureng. Nakaadal mo't dayjay. Kamno apay akas jay ti strategy na amang ikampanya kini Kaloy. Wan nga rod nana. Pasig meten apan ang dadaal dagiti ipopost na iti Facebook. Wan nga rod, nabuyak man dagiti videos na
Nakaadal, ngam imbaba na unay ti kinatao na. Gapulaang iti ikasta na nga agkampanya. Ay, illegal campaign. Aramiden na lat na ati amin akabailan na nana. Saan nga agbalig iti dake sa panggap. Aywan, husto ka iti dayta Anita. Sa bagay, uray manong mangurat-urat da iti panagdadaal da. Makita latta tinaaramidan ni Sir Edgar diti probinsya tayo. Iso asigurado nga iso ti ibutos ti tattao. Sapay la ko mga road takasta, nana. Nay, nagadumot din na ipal katatarpulin ni Edgar dito igid ti kalsada. Uwan nga rod, sir. Inunaan da tayo matang. Ngam sana mapalin da ito nga inaramid da. Anya ti kayat mo asawen? Katag amin da ito'y atarpulin. Anya? Kabaalak ka aramidan da ita, Sir Kaloy. Basta lakit ti maisigurado tayo, ada kayo ti mga bakas governor diti probinsya. Saan kat aday jay nga Edgar ti agtugaw? Pagyamana ka talaga tayo ta kinalaing mo, Kuring. Aramidak amin akabaalak kunak tomat. Mayaday ta planom, Kuring. Katala? No planom nga umay ikaten amin dagito'y tarpulin ni Edgar. Agiset kan iti aldaw. No, kaano? One, sir, I'll take it easy. Anya laki din ay. Ala, apay nga minakasjay tinaramid na. Apay nga agikat day ti tarapulin, ikakin tarpulin. Jak amo no anya klase apa nagpampanunot ti adda kadakwada. I assure them, nga itikas dyan nga aramidan da, ket ipangpakita dan ti kinalas ti ugali ta, kunak manin. Day tangarod mare. Panagkunak, ada CCTV ijay, anagikatan day ti tarpulin, anapantayo in kabil. Barang ano adda mare. Sapay lang ko ma, tadda. Itikas ta, maikan iti pagnakman na, no sino man tinagaramin itikas dyan. Di dalat tangamin ikampanya no asino ti ikampanyada. Ibabadan ti kinatao da. Isuda laang ti agbalin anasayaan. Anya, saan laang ati tarpulinyo ti inikat da, sir? Uwan, Anita. Tidakas na. Malaksid ti tarpulin ko nga inikada. Inraman da pa ti tarpulin tinatayan na yabay ti tarpulin ko. Ha? Anya? Ay salbag at talaga dagit adda iti banger a partido. Mapan kami inton madamdamay jayan ti balay nga asidag iti nakaikabilan tayo ti tarpulin ko. Naku na ngamin ni Paolo nga adda ka no CCTV jay kahit. Sapay la kumataad na, Sir Edgar. Uwan nga rod. Sapay la ko mata makonsensya no sino man tinagaramit iti dayjay. Tilatan ko matarpulin ko tinikada. Saan ko mamot na dayjay tarpulin din natay. Anya laki din. Illegal campaign at talaga ti kaskastada nga agkampanya. Gapo iti gagarda ang mga abak ti kandidato da. Uray pakadaksan. Aramiden dalatta. Oh, apayakas na tilangam, Kuring. Kaslasan ka makaid na. Ite pa'y lang. Kwa, Sir Kaloy. Jay pa nagikat ko ngamin iti tarpulin ni Sir Edgar. Ay, naalak gayam iti CCTV. Aniya? Jack matlakit din nadlahwa da CCTV ijay. Kan may saan lagayam ati tarpulin ni Sir Edgar tinaikat ko. Naikat ko pa'y gayam ti tarpulin jay natay ijay. Aniya? Oh, kasano nga roditan? Nakita da kan asika tinagaramid iti dayta.
Dayta nga ro ti pagdandanagak ita, Sir Kaloy. Jakon amuno niya't aramidak. Mala. Di ka madanagan. Siyak ti makamo. Tinapatag. Ituloy mo latater aramidam. Tapno siyak ti agtugaw kas gobernador iti daytoy a probinsya. Matungpal, Sir Kaloy. Nagalas at talaga ti ugali dayjay ako rin. Un nga rod nana. Una yan, ta iraman dapay nga ikatan ti tarpulin tinatay. Anya laki din, aya. Sada bali ata naalamot iti CCTV. Nagaramid laeng iti kaibabainan na. Agraman ti kandidato nga ikam kampanya na, agraman pa iti pamilya na. Husto kayo, nana. Nangruna ti pamilya na nga imbabain na. Huwag nga rod, nana. Gapulang iti politiko na aramid na ti kasjay. Ay una yan. Ad-adda ang maabak ti kandidato nga ikam kampanya na iti kasjay nga inaramid na. Pangasiyo ko ma, taykan tayo iti gundaway nga tugaw kas governor dito'y ili tayo. Ni Apo Madaydayaw Kaloy. Ala, ituloy mo lang, Kuring. Isu kumati ibutos tayo. Taamok nga isu ti addaan sirib, amang itakder iti ili tayo. Ni Apo Kaloy, kat saan na nga mo ti agkurakot. Kan, amo na ti tumulong iti kalugaran tayo. Saan akas iti kalaban na? Sapay la kuma, ta saan da kami apaayan intun umay nga eleksyon. Ay, sana na saya at dapat nagkampanya. Tinasaya at nagawin tayo hintay. Bes nagkampanya lang, tiramidan niya, nga misaan man. Masapol kayo pa'y mga magtatao, iti pa na yung tao. Ay, sana na saya at sana na saya. Saan? Aniya? Kasano kumangay nga ibutos tayo dahil takatao nga ikang kampanya yun. Tapoy lang apa nagkakampanya. Ang nagtadaan kayo. Imbes ang maanlugay kami. Saran, ang yalaki na yun. Aniya? Ay namare, idi ka numadama ti panagkampanya dagiti supporters ni Sir Kaloy. Nagsiawid kano dagiti tattao nga oray saan pa'y analpas ti ibagbagada. Ha? Tapay ka nung ay? Kasano nga men, kat saan dalaang mat nga agkampanya, agdadaol dapay. Anya? Isu ti na istorya ni Manong Kevin kanyak idi kalman, tanapan mat nagdengeg. Ngam nagawid mat laang, tanagalas kano ti bagbaga day di ako ring. Awanan bahinda talaga. Illegal campaign. Un nga rod, naimbaglakit din tahambal lata ni Sir Edgar, tagtaltal na lata, nga uray anya ti mangmangag na panang daddadaal da kankwana. Ayun nanakam ni Sir Edgar. Saan nang amot agdadahil iti pada na tao. Iso ang masigurado. Isulatan ti butos ti tao. Sapay la ko mga rod takas na. Amin apa nang dadaal, kat saan nga agbaligi. Anya laki din aya. Kastagayam tinapasamak iti napanandaan nagkampanya ni di na minsan ngal daw. Wensa, nagpapano amin na nagdingag. Ta saan ka na nasaya ati rumrumwari diyang iwat na. Dahil kanukat ako lang tinagsao-sao. Ay, una yan. Kuring, yan nagikat mo't lang ti tarpolin ko. Kun tarpolin tinatay. Sana ya? Ay, wensa, isuday diyay. Ay, nalabos damit. Pakaragsakan dalaunay ti agdadali ti padada tao. Apay nga takas jay da. Baybayan tayo latan sa. Aramidan da amin nakabailan da, tapno isuda tagturay. Nga mamuk, saan da nga agbaligi? Gusto kay ti dayta nga imbagam. Isung humble tayo kumalata. Saan tayo makidindin na dahil kadakwada? Wen, Sir Edgar.
Naimbag nga oras yun, Ana. Ha? Ay, kastamot kan ka, ah. Imayak, tao may kukumamot ibingat ti plataporma ni Apo Kaloy. Kan mga lokoy kada kayo nga iso kumati ibotos tayo kas governor. Ay, si Kaji nang ikat ititarpulin ni Sir Edgar saan aya. Kan saan lang atarpulin na tinikat mo. Inraman mo pa di tarpulin tinatay. Anya? Ay, sa ita. Adapay lang tiganas mo nga may agkampanya dito tirsena. Kuana na. Ay, saan? Pulos, adyak kaya't adang ganti bagam may papaniti kandidato nga ikam kampanya. Saan ka matkat nga may agkampanya kat? O may kaagdadaal, saan aya? Anya? Mala, pumanaw kan, ta sa anak nga interesado iti anyaman nga ibagam. Kasano da ito yun, sir? Amin mo tan amapan mi pagkampanyaan kat sanda kami akait asang wondag iti tattao. Anya? Manong tinapanak a barangay. Ngam awan ti mayat asubango kung agdengag iti ibagak. Hala, di ka madanagan. Basta ituloy ulat ti panagkampanyayo. Uwan, sir. Di mo liblibatan ti kanayon kung ay palpalagipkan ka. Amadan ka iti natalgada trabaho no siyak ti mapagasatan nga agturay kas gobernador. Uwan, sir. Adalak ta iti panunot ko dayta. Nagyamanak no kasta ko ring. Ay. Mala, mga tikit din. Takalpasan na. Mabantayo man na nagkampanya. Ken agikabili ti tarpulin di takalkalsada. Uwan, sir. Pangasi yung kumaapo! Ni Sir Kaloy, ti ibutos tayo kas governor dito'y probinsya tayo. Nasirip kan mapangnamnamaan, kan kang runaan na, nalakama asitgan, kan pagdawatan iti tulong. Saan ba kaya kay butos na ita kandidato o kay kang kampanya? Ay, ura siya. Yakbod lang kaya kay butos na ita. Urayan niya pa iti mapaspasama. Kan urayan niya pa iti narabidin niya. Sir Edgar Cabilata! Aniya? Ito, pinang kampanya. Nabalasan, di ba pakita yun? Kaya nag-line kayo magdadaan. Ay, karon to lang na. Aday ta akaloy tagtukaw. Ay, pero niya. Aniya? Saan yung kiting tag-kampanya? Oh, sa tulo. Awan mo lang, timayat amang ibutos iti kay tata. Ay, wala. Dadadaan. Tapos na iso tagturay. Panyalaki dan. O mga man! Edgar for governor! Ay, wow. Napakumbaba! Kung ano puso mag-survey dito yung probinsya, isaw na ibutos na! Aniya? Nangagmuday jay, Anita? Nangagkuadi. Naplang siguro tila payag dagijay makakaloy. Ay, win makita ita tilainda. Tataon tinagkuna asaan da kayat nga ibutos ni Kaloy. Wen nga rod, naturad met aje nagpukaw asaan da kayat nga ibutos ni Sir Kaloy. Makaringring met ngamin. Di dala ibagano niya ti plataforma di subsuportaran da kandidato. Agdadal da pailaan. Kunadan sa amaalukoy da ti tattao. Kaano pa yung malukoy da? No day tamo agdadadali ti pada da tao tar aramidan da. Hay! Na yan. Iso ang husto lang ang tararamidan tayo. Agtali na idlat ti panagpakumbaba iti puso kan panunot tayo. O, kitaan nyo, katatao pa yung tinagkunaan ni Sir Edgar lat na ti butos da. Nagmayat adanggan. Ni, apay nga kastamot ang tilangayo, sir. Kasla kayo mo tan agkisiw. Sabali ti marikrik na kita. Diyan ka muna, apay. Ha?
Pampanunod ti kinadakkel tinagastos ko. Ita pa nagkakampanya. Nagdakalagatad. Marig nakasandak akayat nga ibutos na kiti tao. Nagsakit a panunutan, sir. Ngam isumat tipod no. Kan maisa, isu tipok-pok kaw dagiti tattao. Kat awan maaramidan tayo. Oh, kasano da ito yan? Amo ka saan nakamangabak. Ado ti saan na makin kayat kanyak. Gapo iti strategy tayo apa nagkampanya. Uy, Ado tagkon ko na nga illegal campaign. anya ngay nga rod, sir. Sana bali, taadun tupay ti sumaruno agundaway. Oh, mababainakitan ko rin. Naamiris ko asaan anasaya at ti agdadaol. Tapno lang siya tagbalin a husto iti imatang ti tatao. Oh, awanan ti rupak ngay parang ko. Anya ngay nga rod, sir. Talaga kasta. Aganos tayo, tanalpas tayo nga inaramid. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Din. Kaya't mo asawan, saan ka makaumay kata kami amapan agsam di intong Domingo? Saan pa'y, friend? Tapay man. Ado nga minti nag-order iti chili oil alako kat. Isu nga usarok man di may sangal daw nga agluto kung mangisagana iti order da. Ano ba yan? Amamatan, ado ti proseso na ti panag-aramid iti chili oil. Iluto, ikarga iti bottle, kalpasan na, karga anti-seal, kan sticker. Makabannog matkat. Ayos lang. Ay, sige man langan. Yung pang-asim Tahintunawan ti order, kat umay kamat mangan kada kami. Uray maminsan laeng. Sika talaga, wan ka di. Manipod ngamin inrugim dito at chili oil. Kundi busy ka niti life mo. Anya laki din aya. Nay, addakan. Narabyan ka man na. Ay, wan manong. Napanak may ngamin iji sentro. Nagpaarami dakman iti sticker iti chili oil ko. Naibos ngaminan. Kasta ka de. Ayaw kayam. Nasabat ko ni Uncle Tony itay. Nakuna na kanyak nga agorder ka no iti 3 cases at chili oil. What? 3 cases? Oh my gosh! Kaano na ngay kanong alaan? Anytime no lakid din adda ti available. Iso ano addan, ibagam la kanya kadagos, siya kunti mangitulod ije pwesto da. O sige, ngam next week ton siguro. Taado pa'y mo ti imunaan nag-order ngamin. Kasta aya. Ala aramidam ading kaw. Madlaw ko ket lumatlatak metan ta chili oil mo. Uwan nga rod manong. Sapay lako matagtul-tuloy latang ado ti agor-order. Nasuping mo ti umaw-awag. Hello, Nana. Hello, balasan kaw. Naimbag ta sinong batam ti awag kaw. At ka di available at chili oil mo ita. Ha? Mano ko maabatals, Nana? Uray 25 a bottles ko ma. Ilakok man dito'y tersinak, taado mo ti agdamag. O sige, Nana. Iyag ko intun madamdama. Sigay, agyaman akbalasan kaw. You're welcome, Nana Suping. Oh, si Kabo Gaya, Mayta. Itay kakadipay dita. Una na, nangag ko nga rin ti panagsarita yung kinido na iti cellphone. Ha?
No sa anak ngagbidot, nag-order kayo kan kuha na iti chili oil. Ay, won, balasang kaw. Ado nga minti agdamdamag ka. At dalakok iday, ngam saan mo't anang yag, ti pagalalaak. Ay, nanana, no para kanya, nasaysaya at no iti sabali kayo agumatang. Anya, at da nga minti nagko na kanya, asaan ka no anaimas ti chili oil ni Donna. Saan lang arudin anaimas, nakangini na pay. Anya! Awan, ti maganan siya yung ijay, nana. 120 ml lang, ngam nagngina. Kunam lamo, no naimas, kat saan ka numot? Iso ano siyak tida kayo, iti sabali laangan ti paggatangan nyo, naimas pay. Ay, unay kan, mayta. Pudno man ti bagbagak, nana. Donna's chili oil with love nga ipopos na iti Facebook. Ngam, ha? Nagtamnay kanumot? Kan saan kanu anabanglo? Anya lakit din aya. Nay, nadaman mo hindi nakasagana ang may deliver at chili oil, Donna. Ay, wan manong. Insaganak day itay. Order ni Nana Suping man. Imawag ngamin itay kat. 25 bottles ka no. Ilako na ka no, di tersena na. Kasta aya. Ay, kat siya kon ati mang itulod. Ay na siya kun manong. Kabalak mo tabagkatan day ta. Anya lakit din aya. Agi na nakakit din tanabambanog ka nagapo iti trabaho. Sige, no day tati ko nang. Aywan kayam. Mangisagana ka man iti 15 bottles no makaawid ka. Taala ki di pagtrabahwak intun bigat. Order di katrabahwak kay. Wow! Just wow! Na. Mayat day tangar aramid manong. Itultuloy mo man ti agilako ka dagiti katrabahuam. Makapa-encourage mat. Tapaado ti agor order manong. Anya? Ay, nakaskas dao mo tunday nga imbaga ni Mayta kada kayo, nana. Un nga raw, jakman ammo iti day jay a babae. No apay akas jay ti bagbaganakan ka. Saan ka no anaimas ti chili oil mo ka? Ay, kat, sana bali, nana. Tanaimasak kunak man latan. Anya lakit din ayan ni Mayta. No anwak nga taa. Ammo mataw na jamay ta. Ammo dito lugar tayo ang naglaing agdadaol. Kunda kas ti apal na. Ay, anya lakit din kunakmanan. No adda ti makita na apumimpin tas ti negosyo, wano biyag na. Kad saan na akabaulan ngartapan, ay dadaulan na. Ay, una yun. Imbes ang makarit kumamag, tapno papintasan na ti biyag na. Ngam saan mag, taday talag dadadaol ti amuna. Ti salbag a babae. Bayan yun, nana. Tinapatag kat saan kung anuan. Agdadaulat ta ka di aging kat kayat na. Basta siyak, aramidak lang ti amok a pagsaya atak. Taadulat tamo ti agor order iti chili oil ko. Umado adon tupay. Talaga mo tayo amay ta. Hindi pa ilang kat kasyahin ti ugali na. Nairwama ko na itikaskan kwa na. Kan maysa, saan lang animay ta tikas jay? Ado, di taglawlaw tinaglaing nga agdadaal iti padada a tao. Sa bagay mo't kiti Anyaman ti aramidan dapang dadaal kanyak, sa anak at paabak kunak tumat. Bibiyang ko kumakan kwa na. Ay katun Bye-bye amlata no anyaman ti ibagbagana. Amo manong, dagiti kaskan kwa na, di na kailangang bigyan ng pansin. Ha? Distraction lang dagita iti panagnegosyo, iso never mind. Gayam mo ni Duna. Sanay Ay, punta ta. Apay ka di. Diyak ngamin maranranaan na lumabas ito tersina kay.
Pakibagamtuman kin kuana, mangyag dito iti chili oil ala ko na. Ha? Ay, wala tata. Mano battles ti bagakan ko na. Uray ba intay no ada available. Ta kasla kanayon mo ta may ibus ti chili oil na. Uwan tata. Kanayon ang maibos. Ta kanayon mo't nga da order kan ko na. Di mo liplipatan nga bagaking kuana ah. Uwan tata. O anya, nalpas kay ka din ang nagsarita. Ha? Awan. Nalpasan may ta. Mala, gumatang ka. Noon niya tigatangam. Ay natata, no siyak tida kayo, gumatang kayo laangan iti sa bali, saan aday jay adon. Ha? Apay anak ko nam ta. Ado nga minti mangibagbaga, asaan ka no anaimas ti chili oil naket. Anya? Pudno ti bagbagak tata, patyanak ngamin tapno saan kayo mailawan gumatang. Anya? Gumatang kayo laangan iti sa bali tata, saan akin ni doon ako nagtumod. Agbabawi kayo nukwa. Ay, ti awanan bain babae? Ay, sobramat tunday di amay taa. Ay, bay amaw, balasang kaw. Nakadkadlaw mga apal na ladayay. Ay, oo na yun amay ta. Jakmat an-anon. Ngam no apay akas taunay ti panangdadaal na kanyak. Di na taamang rugi iti negosyo na no kayat na. Day tanga road. Ay, nagalas at talaga ti ugali na diya, may ta. Ta amin na makita na, adi na kabailan ngartapan, dadaulin na. Ay, takasaritak tuman lang. Ano maranaak? Ay, kasaritam ko na. Ay, sana nineng. Ang mga kidimay, no aggulo kayo laag, no kwa. Ni tatamat. Saan mat? Ngam depende ka iti garaw dagiti bulbulong. Ha? No makaungotak agad makaamuditan. Anya lakit din aya. Kasgaya talaga ti ugali na tayo di amay ta. Idi pa'y laeng. Mapunuan aklakan kwa na. Ay talaga at tutugpak ti salbag a babae. Tutupam. Tapno saan nga agram ti kasjay ng ugali na. Agasam man. Ta saan nagaya may di ayan ni Nana Suping tinapananang dadadaulan kanyak. Uray di ayan ni Tata Malyong. Anya? Wan, napanamutin bagbaga ijay, asaan ka no anaimas si chili oil ko? Katimbagam kumaa, adibale, tanaimasak ko ng kuma. Taibagak to no maranaak. Agburburo ko na talaga ti darak kan kwa na. Agtaltal na aklang, takunak nga agpakpakumbabaak lata, nung made talaga. Ikaw, may tipagnakman ako naktuman. Ay wana, nasing petak mo't iti panagkunak. Agtaltal na ak. Ngam adomad gaya man ti tattao ana pa na nang ibagbagan iti sa napudno. Pay manday di amay ta. Ay, nakaragrag sakak man ita manong Ben. Ne. Tapay. Ada nga man tinagorder iti chili oil. 3 cases ka no, mapan iji bambang. Bambang? One, iji Nueva Vizcaya. Naisus, naganda yun. Uwin gayam. Ay, manungay a battle si Jay. 3 cases. Kat 76 adi. Kat adda pa'y tinagorder iti 2 cases akatrabahwak. Kan sa bali pa'y dagiti nagorder iti sag 10 kan 20 bottles. Pau? Sus! Mayat Mayat. Itultuloy mo na itating ka. Aywan manong, ipanaknak ko man kinimayta, nga uray kasano ti panang dadadaon na iti chili oil ko, kat paado ti gumatgatang. Ay, kawun Bagan anom ngamin aya ni Mayta.
Nako na nga rod ni Dominga itay kanyak, nga oray kano itersena ni Auntie na abilen, kat kasya madlaang tinapan na imbagbaga. Anya? Ay, naglokon Mayta. Ay na, Mayta talaga. Addan to man ti aldaw na dayjay. Hello, friendship. Nakaawag ka. Anda ka ka dito malayo ita. One friend, madam ati pa naglutok iti chili oil. Apay ka di. Umay ka dito balay ton malam. Alas 3 kas jay. Anong ganap? Birthday ni tatang ko. Isungal damot basit pagsasangwan tayo. Kastaya. Wana. Umayak apag iso amalpas da iti araramidak. Awang gayam. Agala kan tuman iti chili oil. Uray saan mo nga ikarga iti bottles. Ikargamlatan iti basit na container. O sige. Noted, bading. See you later. Oh, come on, Mayta. Sa anak-anak bidot, ani Mayta ti masabat ko. Oh, Donna, si kamit gayang. Wan, tsak nga rod. Nagapamay, napan ka man dita ter-tersena, ang nagdadaol iti tattao. Kas kanyak, di pa nang dadadaol mo kanyak, adi? Ha? Saan ka man nga aging didingawan ti amom? Kaya't mong samot agpinadas ta ah. Awan mo ti madingar aramidak ka, saan aya? Anya aya ti parikot mo iti chili oil ko. Ibagaman! Nagar-aramid ka mati istoryam. Adayang mo. Na, tas sumungbat ka pa ilaang? Ti kanain mo amapan ibagbaga iti tattao. Saan anaimas ti chili oil ko? Isu saan da gumatang kanyakon? Saan aya? Ha? Day ti man. Anay! Ipunas taman di tarupa! Tapno maraman na! Gusto ko amatan na. Ay, nagsaniti mata. Dahil tati rombang kan ka. Saan asyak ti pagpadasam tas saan ka nga anuan? Ay, pangasi, gusto ko man. Napgasan ti mata. Maminsan pa'y, Mayta! Maminsan pa'y! Container laang madayta imat mo. Awan mo nagyan na chili oil. Awan, impunas-punas ko jerupa ni Mayta. Kapag isumod namin anasabat ko, itay pa umayak dito eh. Oh. What? Ay, nagapgasan nga yun. Nagapgas at talaga Makapabwisit mo't kami ti ugali nan kat. Gapot agtaltal na aboswan naman. Ay na, nagapgasan nga tirupa na dahil dyan babae. Chili oil ko naman. Husto, tapno agnakam. Saan aray tamang dadadaw, iti tattao ti mapanar-aramidan. Nangag ko iti karoba. At dadaulan na lang tinegosyo ni Olivia, a ginger tea. Anya? Kastaya? Husto tapno no mapunwan mo't ni Olivia, layamot ti ipunas na itirupa na. Barang isunto ti pagnakman na. Ay, una yun day tarupa Mayta. Nalablabaga mo taon. Naramanam lang araw ti chili oil ni Duna adin na oras. Awan nga rod nana. Aging gaita kat nagapgas ti rupa. Agok ukis paikit din na. Ha, day tati maganab mo iti aramid mo. Salbag ka. Husto kumamutin anana. Anya, ipromise ko iti bagik ngagbalbaliw akon.
Mayta, saan nga ibagbagalaeng, no di kat ar-aramidon. Saan nga agpatinggalaeng itisaaw, mawatam. Nana, agnakam ka nga minon. Damag ko nga uray ni Olivia, ka napamuka no imbagbaga iti tattaaw, asaan anadalos ti ginger te alako na. Ha? Nauy-uyong ni Olivia, ngam ni Dona, iso ano siyak ti sika. Sarde nga mo, daytar aramidaw. Ha? Amangan no jay tumlaya, ti ipunas da di tarupaw. Si Kamanan? Pangaasim, sa anak alumaban. Awan kayak Anya? Pangaasim ko ma, kaimimbag lang tirupak a pinunasam iti chili oil. Wendo na, naimas gayam ti chili oil mo. Ibabawi kung dagiti nalpas ng imbagbagak ide. Ay, sa anak amaal-ala iti lamlam yung mayta. Sarda nga mo ti panang dadadaal mo kanyak no di mo kahit nga ulitak man ang tinaramid ko ka. Ay saan, pangaasim ko ma. Nagnakam akon. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Kan aklunak nga apal ko laday jaykan ka. Iso apang nga asim ko ma. Huston. Anya? Umay talang arutan mga nito Jollibee. Ay talatamot cellphone mo. Ti as-asikas-wam. Ha? Ay, Juan. Agorder ka lata iti imakan. Siyak ti makaam mo. Kitkitahag man na ti sigod nga agor-order kanyak iti chili oil. Agpanpanayon manan ngamin iti order na. Ay, sana ola talaga ako nakmanlatan. Talaga, saan na malaptan ti panaglatak ti chili oil mo Ay, Juan Uray mangurat-urat ni Mayta amang dadadaol itinagan ko. Umad adulat tamot ti Mayt nga agorder. Bayamon na dya, Mayta. Ay, wana. Aglako aklat ta. Anyaman dagiti mang mangagko sa utit at tao. Aramatan kit di akari tapno itutuloy lata. Lakit di, awan ti tattawa mapaspasaktan. Anya lakit din ayan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.